Kisa ambulu binaka sai kwengo na paleleka ni nonde tukutuku. Ena barita kena ritio leal ni mataka na sot ni gito ragavi le abitu na South Africa Sevens. Sama ilabete na watatambu na isongo ni ragavi burabura ni otiendo rebo saki binaka kei na nonda matani tu. Pante tanga na tambani tukutuku ni FBC ni na raw ni sarabi na gitongo ena FBC TV kei na Fiji TV ni mataka. O katalanga kena sarabi na sot ni ragavi ni burabura ena mbaki katumai. Sana raw ni sarabi ni mataka ena FBC TV na sot ni South Africa Sevens. Ratus sasulia mga ni kinamata nito biti na ambangi ni Asia en $200 milyon ena kena turitaki taki na ngauni sa leviti warita na minista ni labo o ayaset kayum ni baka binibinata walebu na bebu kongo na matenitu tukuno pio tukuno dua na minista ni beba turitaki taki ni namaka mendua na beba kanibinaka kinambangi ngo ena singi ni mataka rauta ni saiba pondi bitu na pasyente ena ilabo mena so mitale kinambangi katukuno tikundundua ni ngo ebinak sara sarto na bangangay na wal nimbula may lautoka ena buku ni nonamate endua na ngwan ramdrami ena ika tuls na bul ni November warita na bikaongo endua na ito ni Beisango Premsing ena akabiniku ena palmendi tukun na minista nimbula o choni somate ni rato sa raida tu na bikaongo kana bangangay siya daba na buni mate tukun sa mate ni nasangana ministry may lelay sumbuti nga na iwili-wili ni ngwan ramdrami eramate kina 5.5 na pasyente. Kinangito, wareta ka na antaw ni Putawuli ni team ni Rawili Abitu ni Biti o Ben Ren ni siyang nindo na Beisaw na dan rato na dorobo karto ng gito ni Mataka. Tuno Ren ni rato na bako ko yang walilay na buhay ni Kuwa ni Ber ni Mataka. O Biti ro na sota kay Varense na matinigito watombu o ya na pimamanaliwa na buhay ni Mataka ni Ber ni sota kay Canada ni boy tinikaba na miniti mendo na kaloko na Mataka dadani siya tambu karon nga isota kay Scotland ni oti rosul ko na miniti na on na mataglilay na siya tambuti nga may dawe keri na pagaleleka ni nonday tukutuku ni kalungatan mo ni madawa